واني أجائبة خاتي انتلون تكيوهم تودلي حاكم جيسني ilmoo garaa baasanii bineensaa darban yookaan uummanuma haakimaa san keessa awwaala. Wanni ajaa'iba nama qaanfatanii rabbii guddaa qaanfachuu dhaban yookaan akka godhan manguddoon irraan naanee ogguu intalti gandaa badii dalaydee garaan irraa mul'ate nama isaanii kan akka tabaroo xiqqaatuu bira dhaqanii ni qaanyoyne intalaa baluu akkana ta'e khayinu sattarii jaaniin nama tokko nama tabaroo xiqqaatuun duubarraan dartuu fi amantiin beeku marabbaa ja'a intala garaa qabdu kana khabiirini dirraannahu gurraattuma tanaan gurra dhawanii fidee walitti hidha nikaa godhe ja'a fide waraabeysa dheeysinatti leenca afaan bu'anii takkittii tanaatu haaraami taganaa hundi intala garaa qabdu waan nikaan hin hidhamneef taganaa dhuftu hundi haaraam ta'a. سكم هاتان إسلام إنه مهركان قام دنيا مهركان قام سغروا وامي غلب ما شاء الله.